واستعينوا على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Honorable Alim Ulama, Honorable the Chief of Religion Office of Sumeneb, the Section Chief of Madrasah Education of Religion Office, the Principal of MTS N1 Sumeneb, all teachers and staff of MTS N1 Sumeneb, and all students of MTS N1 Sumeneb. Yang mulia para alim ulama, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Kasipema Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Kepala MTSN 1 Sumeneb, yang kami hormati Dewan Guru MTSN 1 Sumeneb beserta staf TU, Bapak Ibu Keundang serta siswa-siswi MTSN 1 Sumeneb yang berbahagia. هيا بنا نذكر الله عز وجل الذي قد أنعمنا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك، يعني حفلة التاريخ للسنة الآخرة من الطلاب والطالبات المحبوبين في الفصل التاسع بمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومنب. صلاة وسلاما إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور. Asal pinarung karsaipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya ampun apan nikmat sehat por sempat kantos abdi sareng para ajunan sadeja kongang pangrabui paredoeun ka info nekani hajat kesakinya yang bedeni oncengan Bapak Kepala MTSN Negeri Sekamu Sumeneb dengan lampa purap yata sektor malam moga rabuepon abdi sareng para ajunan sadeja kaserakeun menaka amal ibadah sekapun di muka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam Allah malam moga tetap berkandu dek junjungan wangjo Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam moga abdi sareng para ajunan sakeja melebet tor kaserakeun setong kabula seentreskan pasti. Amin. Ladies and gentlemen, whom I respect, let's start this session by saying basmalah together. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. البرنامج الثاني يعني قراءة القرآن التي سيقرأها أختنا المحبوبة زهرة الآنسة، فعليها فليتفضل مشكورا.
Lamba sekaping 2 ing kak gento pangausan ayat suci Al-Quran. Dek salerana paketan seboljo Zahrakul Anasa Abdi Latore. Ayyuhal hadiruna as'adakumullah. Kama sami'na min ayatil Quran syafi'an lana. Wallahu yanfa'una wa yahdina ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah. البرنامج التالي يعني الدعاء سنبلغه الأستاذ حاجي محمد رفاعي حسين SPD MMPD فعليه فليتفضل مشكورا. Ajunan para rabu si aleki cimat cermika sewol jeki Allah. Lampa sekamento egika dito pamausan doa seperti esok salerana semolja Bapak Haji Muhammad Rifai Hasin SPD MMPD dan salerana Abdi Latore. Communication in speeches. The first speech will be delivered by the principal of MTSN 1 Sumedang. To Mr. Ahmad Said Samsuri SAG MPD, time is yours. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, acara keempat, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala MTSN 1 Sumedang yang terhormat Bapak Ahmad Said Samsuri SAG MPD. Kami persilakan. Eni Kanito tergabung dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Dek Salerana Semoljo, Bapak Haji Hairani Hidayat SAG MM Abdi Latore. Hopefully, the Chief of Origin Office of Sumedang Fisheries will come through. Matur sakalanko Dek Salerana Semoljo, Bapak Haji Hairani Hidayat SAG MM. Seampun amarin ketemu sejokok yang kornaki malam moga ketio bermanra kuku kaulian abdi serta para ajunan sekerja. Amin. Now, let's go to the fourth speaker, the impression from the representative of 9th grade students. Lampa sekapek lema Egi Kadinto pianoran dari bengkel penontre kelas sana dari salerana Putri Nuril Mustafa San M. Alfa Hidayat Abdi Latore. Yani لترشد هذه البرامج فليتفضل مشكورا. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi kelas 9 MTSN 1 Sumedang. Yang terhormat Ibu Sri Suryani SPD, kami persilakan untuk memandu acara. Linajakum al-bahir lihwal kabir. Allahu munawwiruna fi amalina fi istiqbal hayatina. Amin ya rabbal alamin. Ngatore poci salamet katora dek kakak seampun muncul. Malam moga dek ingin parengan sami-sami kekahajat. Amin. Ladies and gentlemen, now we come to the main session. Graduation ceremony of student of MTSN 1 Sumedang 2021-2022. Hadirin yang berbahagia,
Kini tiba acara yang kita tunggu, yaitu prosesi pelepasan wisudawan dan wisudawati MTSN 1 Sumedang tahun pelajaran 2021-2022. Yang terhormat Bapak Mutasim SPD dan Ibu Asri Atika Wahyudiani MPD, kami persilahkan untuk memandu jalannya proses. Ladies and gentlemen, whom I love, the meditation has already finished. Let's close the meditation by saying Amen. Hadirin yang berbahagia, acara inti telah kita lalui. Marilah kita tutup acara inti dengan membaca himne. Alhamdulillah. Syukran ala ihtimamikum. Atlubu minkum al-afwa in wajadtum al-khataya min lisan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi